سلام و درودی به پایان با کل مخلصان برنامه در شبکه‌های اجتماعی. فردوس خورسند تاپ خبرهای ورزشی را میگوید. سر میکنیم. لیگ حبیب هم مثل چمپیونات جام ملت‌های آفریقا خیلی جالب و حیران کننده صورت میگیرد. چند پیش در مرحله انتخابی مسابقه ایگل اف سی سلکشن 4 یک رازگر لیگ بعد پیروزی با اصطلاح سالتو پرید، ولی از عهده این اصول معمول به خوبی نبرآمد و قریب بود که او را با گردن شکسته به بیمارخانه برند. حبیب تنها برای سرگی خریتان و کوین لی پول نمیدهد، او بچه‌های نوروید را نیز دستگیری میکند و آنها را شانس فراهم می‌آورد که برای لیگ‌های برتر خود را نشان دهند. گپ سر یک همشهری حبیب از داغستان شرف‌الدین عطیف می‌رود که آنجا با همتای خود اسد دادسیلایف رقابت کرد. او نهایتاً اسد را شکست داد و از خرسندی زیاد خود را به نیت اجرای اصول با اصطلاح سالتو به قفا هوا داد که در نهایت به سر به زمین افتاد و قریب بود آسیب جدی می‌برداشت. این را حتی خودش احساس کرد و پشیماناً از اجرای نادرست این اصول تأسف خورد و دستش را به زمین زد. باز شما میگوید خرسندی ضرر ندارد. در آشخانه المپی خطای ربات‌ها کار میکنند و حتی آماده کردن کل خوراک‌های آشخانه را بر ربات‌ها باور کردند. گپ سر بازی‌های زمستانی المپی می‌رود که میزبانی‌اش را مملکت چین بر عهده دارد. این مملکت معلوم است که ضد کرونا ویروس مبارزه بی‌امان می‌برد و حتی برای بخطری اشتراکچیان و ژورنالیستان شرایط‌های عالی درجه راه‌اندازی کرده است. در آشخانه‌ای که مخصوص برای المپیچیان خدمت‌رسانی دارد، برای بیش از 800 نفر جای نشست و با رعایت فاصله اجتماعی پیش بینی شده است که خوراک‌ها را نه آشپزان بلکه ربات‌ها آماده می‌کنند و حتی خدمت‌رسانی توسط آنها انجام داده می‌شود. بعضی خوراک‌ها هنگام نشستن برای میز از بالا به طور اتوماتیک پایان می‌رود. هر چیز درخواست می‌کنید بیش از 18 ربات سری وقت و بدون مشکلی برایتان می‌آورند و بعضی خوراک‌ها را آشپز آماده می‌کند که هر روز طریق آزمایش تستی از معاینه طبی می‌گذرد. اونجا ربات‌ها خوراک زور آماده می‌کنند، ولی در ما بعضی خانم‌ها تخم را پخته نمی‌توانند. لیونل مسی برای اولین بار تحت رقم 10 با پیراهن PSG با میدان برآمد. این در بازی مقابل نیتسا در دور یکش نهایی جام فرانسه به میان آمد. با اطلاع پایگاه خبری دیاریو اوله، اگر آرژانتینی در هیئت اساسی به میدان می‌برآمد، پس امکان داشت که تحت رقم 10 که نیمی عمر خود را محض با همین رقم در بارسلونا گذرانیده است میدانداری کند. این به آن خاطر صورت گرفت که نیمار حالا هم با سبب آسیب داشتن برای به میدان آمدن آماده نیست و از روی رگلامنت مسابقه مذکور آنها در میانه موسم حقوق دارند که رقم‌های فوتبالبازان را عوض نمایند. از این رو مسی تحت رقم 10 به میدان برآمد. زمانهای نو گزارش کردن مسی از بارسا با PSG، نیمار به او پیشنهاد کرده بود که رقم 10 را بگیرد، ولی مسی این پیشنهاد دوستش را رد کرد و پشت پیراهن خود رقم 30 را دید که تا حال با این رقم به میدان می‌براید. خلاص PSG را در این بازی حتی رقم 10 کمک کردن نتوانست. در سلسله پنالتی ها نیتسا پیروز برآمد. بعضی به رقم توجه زیاد میدهند و حتی اثبات هم شده است که زمان بعد رفتن رونالدو از ریال میان فوتبالبازان برای رقم 7 کم جنجال هم خسته بود. رقم 7 یا 10 داشته باشی و نتیجه 0 باشد چی فایده؟ بگذار رقمت 30 باشه و نامت مسی. کارلوس تویس یکی از آن فوتبالبازان می باشد که هم با کریستیانو رونالدو در یک دسته بازی کرده است و هم با لیونل مسی. گپ سر آن است که او دیروز از سوال آن که رونالدو زور است یا مسی گریز کرد. این را بزرگترین پایگاه ورزشی ESPN رسانه‌ای کرد و او لابلای ژورنالیستان این نهاد مشهور از این سوال گریخت. او در این مورد گفته است که آنها هر دو از این سیاره نیستند. من خود را چگونه در کنار مسی احساس می‌کردم، در کنار رونالدو نیز همین احساس را داشتم. آنها حالا بلندترین مقامداران فوتبالند که در سطح بالاترین می‌ایستند. نزد آنها تنها کلاه می‌کشی تمام، گفته است کارلوس تویس. اصلا این سوال بحثی بیشتر می‌خواهد. حتی در مملکت‌های بزرگترین دنیا و میان آدمان در فوتبال سر سفید کرده این مسئله نقطه نهایی خود را پیدا نکرد.
мураббиҳои бузургтарини бошгоҳҳо дар ҷавоби ин суол ба истилоҳи лол мемонанд. вале ҳамин саҳар маро як бачаи ношинос занг зада таҳдидкунон гуфт ки Месси ай Роналдода зурай. ягон гап дорӣ? гуфтам не бародар, ягон гапи зиёдатӣ нест. марзҳо миёни Русияву Украина ки замоне ба истилоҳ акаву додар унвон доштанд, бо сабаби низоъҳои сиёсӣ ба бегонагон табдил меёбанд. чанда пеш хабарҳо шуда буд ки кумитаи варзиш ва ҷавонони мамлакати Украина барои варзишгаронашон дар бозиҳои зимистонаи Олимпии Пекин 2022 бо забони русӣ ҳарф задану мусоҳиба кардан ва ҳатто бо варзишгарони рус мулоқот намуданро қатъиян манъ карда буд. дирӯз аввалин бор расонаҳои хабарӣ шоҳиди ҳодисаи аҷибе шуданд. украиниҳо ки чун забони модарӣ забони русиро баладанд, вале ба суоли журналистони рус бо забони англисӣ ҷавоб доданд. варзишгари тоза машҳури нави варзиши рӯи яхи Украина Иван Шмуратко дар нишасти матбуотӣ дар Чин ба суоли журналистони рус ки бо забони русӣ пешниҳод шуда буд бо забони англисӣ ҷавоб гардонид ва баъдан ин нуқтаро чунин шарҳ дод: ман дар ин мусобиқа танҳо бо забони украинӣ ва англисӣ ҳарф мезанам. ин хуб аст ки мунтахаби Украина дар мусобиқаи оламшумул ширкат меварзад. ман барои он англисӣ ҳарф мезанам ки мехоҳам ин ҷо бошам, гуфтааст Иван Шмуратко. акнун дидед ки пушти ҷанҷолҳои сиёсӣ чӣ чизҳое қурбон мешавад. ин маънои онро дорад ки масалан бо муллошои саёдӣ ки сирф тоҷикӣ ҳарф мезанад бояд норвегӣ ҳарф занӣ. аз Мейсон Гринвуд анқариб кулли бозингарони дастаи Манчестер Юнайтед рӯй гардониданд. ин ҳам ба хотири хабарҳои охирин нисбати ба маҳкама кашидани бозигари даста аст ки тӯли чанд рӯз аст дар расонаҳои иттилоотӣ ва шабакаҳои маҷозӣ муҳокима мешавад. дӯстдухтари собиқи бозингар Херриет Робсон рӯзи якшанбе чанд аксҳоеро ба саҳифаи инстаграмаш ворид сохт ки дар он сару рӯи пур аз хун ва изе аз ғояти латукуб сиёҳ шудаи дасту пой ва баданаш дида мешавад. хонуми Робсон дар инстаграмаш ҳамчунин навишт ки ин аксҳо барои онҳое аст ки воқеан мехоҳанд ки будани Гринвудро бидонанд. футболбоз 2 рӯз мешавад пушти кашмакашиҳои судӣ қарор дорад ва ба иттилоъе агар гуноҳи таҷовуз ва зӯроварӣ нисбати хонум аз ҷониби суд тасдиқ шавад, пас Гринвуд маҷбур аст аз 5 то 7 соли ҳаёти худро пушти панҷара гузаронад. Манчестер Юнайтед низ худро дар ин масъала як нав бетараф ва адолатпарвар нишон медиҳад. онҳо бозингарро аз тамрин ва бозиҳои наздик маҳрум намуданд ва имрӯз чанде аз футболбозони ин даста ба сифати эътироз аз сафи обуначиҳои Гринвуд дар инстаграм берун шуданд. ино Криштиано Роналду, Давид де Хеа, Пол Погба, Маркус Решфорд, Эдинсон Кавани, Фред ва Джесси Лингард мебошанд. инро шумо чӣ хел баҳо медиҳед? Гринвуд ба доми фиреби зан афтод ё зан қурбонии ҷиноятҳои Гринвуд шуд? ман ба варианти аввалаш овоз медиҳам, чун хонуми Робсон аз аввали вохӯрӣ ҳамаи гуфтугӯ ва баҳсҳояшонро бо телефон пинҳонан сабт мекардааст. ин маънои онро дорад ки пушти ин корҳо ким кадом як мақсаде меистад. чӣ гуфтед? дар дохили дастаи Барселона ҳоло ҳам атрофи мавзӯи Дембеле ҷангу ҷанҷолҳо идома дорад ва муҳлати пешгузоштаи директори даста Матео Алемани ягон таъсир ба тақдири ояндаи Дембеле нарасонид. ӯ муҳлат дода буд ки Дембеле бояд то 31 январ дастаи моро тарк кунад, вале равзанаи трансферҳо ҳам хотима ёфту. Дембеле пираҳани Барселонаро кашида натавонист. имрӯз бояд тақдири ин футболбоз маълум гардад. ба иттилои пойгоҳи хабарии AS, имрӯз бояд директори даста Матео Алемани ва президенти бошгоҳ Жоан Лапорта бо сармураббии даста Хави Эрнандес нисбати тақдири Усмон Дембеле мулоқот намоянд. дастаи Барселона дар ҳамин нофаҳмиҳои охир бо ҷониби Дембеле футболбозро то охири мавсим аз бозиҳо маҳрум намуданд. Хави бошад 2 пой дар як мӯза ба қарори раҳбарият розӣ нест ва ӯ иддао дорад ки Дембелеро аз ҳаят берун накунанд. акнун интизор бояд шуд ки дар мавзӯи Дембеле кӣ ғолиб мебарояд, Хави ва ё роҳбарони даста. дӯстони азиз, дар канали Soccer TG, яъне канали дигарамон, мо як навореро оид ба таърихи дастаи бузургтарини ҷаҳон Ливерпул омода кардем. марҳамат тамошо кунед ва аз таърихи ин даста огаҳ бошед. ба ҳамин тамом, то дидор.